sa isen pan ngwan khamat jong fi ane gesengi ngakwa ban kan chang kawe ni jing tre gi jong minsim bakoi te se pet kum no minsim bakoi wi alam bangnya beteng da ane ga por menta ne gi sibasawan chang ga jing segri gi bo minsim bakoi udang don ka bor hari ni si ki bangi menta pat sim simno minsim bakoi ado bla pa iu hagasi Pentecost te kwa nya pai kendet chang ga background chang ai ba let ke ba u jisu u da kren chong minsim bakoi ba ka tai nya pai ba nga la gospel ke jong Lucas kelenong ke arbusau gospel jong Lucas kelenong ke arbusau ba isang man puli nado ka de khot ke ba sabusan terter anda kum ta ula ple wang ya ke jing mut jongki ya ke ban champang ya ke de jing tho u jisu la ple ik jing mut jongki wang bagen champang e de jing tho ke ba khoi bai thu chang ke bo jisu dan man kan hang ne ula ong na ru aki kum da la tho ba na de yo chris ban sha ba ban mi pat de nagi nong ya ha ba lagas ni ba kerteng jo anya lap ya jing kelang mamut bat ya ban map kipop habdeng jik ben rio baro daga basdang na Jerusalem pehane ujur da ongaki ba den pendet ke kata jingtho ka ba muulawan ban suspa ya kapop jong persai baro kawai la tho bangladesh ukris ban sha tamot bon sha yam halori puna man sa hitam syabari seding puna but la tho wong bangladesh ukris ban sha ya de jingyam bonong langkanya nam ta pop ka persai baro kawai but ban miru tamot ban mi pat no na ka jingyam haga swi ka balai ada tho ada dia tu lupa ada du por jong ka tsun barim na ada gi por prophet gi barim la tho ha to ka bengong to Old Testament ne ka Testament barim yang ta kai ban wan u no Mesia ba siswa po sai ban mi pat ha si balai ba ta long ka benta ni ban yos so ha ne por ne ka nomrim ya ka jing wan yu tra Yesu on ideal jong jim nam da ka pop bagi pop ko sai baro khai bat ban syaya no difra nang ta bon mi pat si balai ban ong kumno dekat sa punyo bat bahaga kerteng jo anya lap ya ke tinggalang bamut bat ya ka ba maki pop abdeng ki beriu baro dang bas dang na Jerusalem ba kerteng jong tra Yesu on ya lap ya ka jinyap bagi pat jong Yesu nagi bayap babas dang na Jerusalem telu ong kumtai sebelang ki jong bat kumno la banru ye kinigi kintin dekat saufra firu filongi saki ya kinigi ke yoloi ki kilongi saki ya lega jing yap ke jong Yesu alo de pna kumno ruspa ke pertai jing pat yu si ke balai ban yap ya ta ka jing yap ke min pat ke jong pas dang na Jerusalem bat kinegi seranyong Yesu ki baukeran ke por ulong bagilong saki bagi di ban saki ya de gajing wan jung ra Yesu sedang persai ban pendap ya kata gajing pajung blayu bon ket on banom kung langkanya yagi pop kasang jung persai baro ban sai ya kibagai hu daga snam ke jung uhi ulathe anum galbri bekenya mat gajing mapai ke jung Yesu ya ma Yesus pa ra Yesu bat bakin tempo Yesu ki pedang yo bersem kum no em no spa utra jongki barhajo ko poru bo ulong penkhia ke maglay kran haniga sungi bladem ba Yesu lawan baroiki begini ban longi saki ini ke par ya ta bor jong Yesus pa utra Yesu ta bor gi pa utra Yesu ken lech ke persai penyalap ya ke gospel jong ji pedem ka gospel ji penkhia gospel ji pendap do umese makoi ka gospel gi hima jong blai ba ji wan pat ke asin utra Yesus Kristus te hangne Walaupun pada kiri kat sahut kendai,
hakmi ru ngapa api ya kata bola kula ru pa jonga hei pi tu yai sho ka no ba Jerusalem ta dot pan kup ye pi ka bo rajrong te manne ha do de khat ka ba sau ponyo ulu ong bas dang ba ne lap ina gospel na Jerusalem long ki ban long ki sakhi ya kata ulu ong pa de ki ba ke pa de ban mino na Jerusalem hadu ke ne yo ina kular ka bo pa ubah habreng udan ban ai ban pendat ha ji em ba ke jigen jongki kai ka kula ha khamiru nga pha afi ya kata bola kula ru pa jonga hei puto yai shong kadang ba Jerusalem tandan ban kup ye pi daga bor najrong kata ka jikular kai daga bor ka barajrong kata ka thau ya ka bor jong men sim khoi je phai khet mta na gospel jong Yohanes ka lenong ka banyo kini khat live punyo le fra but live khendai gospel jong Yohanes ka lenong ka banyo kini khat live punyo le fra khendai Tiada kasi ba khado kasi ba krau jong jing kawai niam u Jisu la yang bola perta udah ong ada unulu so siang ai pun wan hanga ba undi ru jaru banget hanga komba la ong ka jingtho ko omba em kenya toino na rojo re kan la kranch pa u mensem yau ba kita banget u ke sapriang no ong pat sim la ayu mensem ba khoi na ba pat sim la pran borom ya o Jisu kemani kintin namar pat sim la ayo men sim bakhoi na ba pat sim la pran borom ya o Jisu te ka pot pat sim la ayo men sim bakhoi habo Jisu belakan haki ya kanega badai ka subject ka jon kam jim joki beget pedang men sim bakhoi jumul imane ina dekhot juga gospel logas lang ahmusau te hangne Jisu ulakran hagi bagai hagi sabraju ban ongkom no ba ta kasni u Jisu la yang ula perta doang katamat u Jisu la kang da perta jam amna syukran atho angne u Jisu la yang wala perta udah ong kata kan bagai yang ni kalau di pelau tra Yesus kalau mau udah tip pergi dan kam kita dan kam palat kong bagai bagi day banyak priang yang mensemekui kita banyak priang yang ni berselaw mensemekui syabakan mi ban let Jerusalem sekala ko persai ban lat gospel nama yang iru platform gospel jo Markus lalu kan riu di benda ke ba kita khot ke ba khadu jong tu ka lenglong bo Jisu hukum niki bagian let cakap pasal baru bayar gospel. Ini kau bagian let, kemak ban let kau bagian julong, kau bagian long hang tu por kemak ban let, dia ban let kau ngiri buat thamai, pula mat, ya kajing syamseng kau buat thamai, kau bagian ha kajing slek, kau bawa kajing pen slek, walau bayar pen slek iki, dah men sembekoi pada kabor. Dia ni Jisu dah kan le itu haki udah kan jam orang ada unuru usus leng ai bon wan hanga bon diru kan ini pani bon pen body no lagi saban dah kita jirai haladi kita ke personal choice kita haktin fareng personal choice kita jirai joki kita banda trans lang hi umden pen body dulu kita ban simbe rai kamba rai ber preng Jisu kamba rai belong bangai au grace kamba rai belong bangai pada kemesin berkhoi dan kam maki baru kita kuat ini bersama semua ba simet kan simet garai lada uno sus liang da uno kan ini persel bersama kam dei bancu ai ublay how no kan ublay human upek kata not ke basliang ke batrang baken yo bersama tapi dan mafi kan jing trang jesliang ke por bersama kadang ke bentra jong fi afen wan sau Jisu ban yo ini persle namar la ong ne da ununu u so sle ai bon wan hanga ai wan su Jisu undiru ya nega ke jong men se bekoi jar bagai hanga ko bala ong ke jing to ki wa ong ke em ke to no rojo ta mo ke ong ke jong men se bekoi
Nau beriu ka beriu ki beriu belang ngai hau Jisu la pedang ya pas la musim berkhoi. Kita ki wa baim. Kini ki wa baim nei ka ki lo ni. Ki wa baim ta mut ka thau ya ki jing ai ki jong man sim berkhoi. Ka Bible ka kram ha ka sti ke ba ning kong sinong kun long khat ar khat pra ka ba shi ho ka mut pra khat dai shi ho. Bau Paul batai hang balang Korean hang tu. Ya tu jing ai ke jong mensim berkhoi. But kini jing ai jong mensim berkhoi ki kran hang ni habangi priang ta ka wa mi paslet jong mensim berkhoi. Kidong ki jing ai ki ba wan ringkat bak ni ki ki ba toy. Ki blong ki jing ai jong mensim berkhoi. Ka ba im ki nya toy. Le ki jing ai ki ba im ki jing ai mensim berkhoi ki nya toy no na ka no na ka mensim jo ki. Ka lai penal pensyai. Dan berkali aku belum siap menyesal mesin koi. Lapan saya ada kot lain pandai. Henry yang ada ulah keren hang umen sim berkoi. Yau ubah kita dibangai hu kisah pedang. Dibangai kibatang baslang kisah pedang yang kibaslang mesin berkoi. Rena puar palang ni. Namar empat semula ayu umen sim berkoi. Dapat empat semula pelan boram yau Jisu. Ujisu orang kado umla ban pak haki baslang. Bagian yo mensim berkhoi. Uhapan yang nam nak pok ke partai. Uhap ban mipat na jingtiap. Ban uhapan kiu siap bedeng. Ban ula kiu siap bedeng ula kiu dah ke jingjob. Kum nong prem nong suspa jong ke partai. Ban demo bolong usim kis im ba utrai ditrai. Ban si Pentecost ula pak kan yo mensim berkhoi. Maju dah keren uang nganleng. No ngani partai. Kena ngasa pat yang way tablong nong petikan mensim berkhoi. Dia simpan because mensim berkhoi ulawan ba ulah hiar hai di ap ang tu. Saya pemda kendia negi kam ga apostle kalau nong banikong. Ki kam ga apostle kalau nong banikong and plevi na do ka khat ka basau. Dia boleh senglam ki ulo kumiki ban late na Jerusalem. Nelong bagian mi na Islam menyerat gospel. Ulang ki pat de ban mi na Jerusalem. Dia hang neru. Hawa sang baki ulo komiki la tho. Bagian late mi na Jerusalem. Kimbet dan lele ban mi na Jerusalem. Hele ban up ya ka jing kulaju kpa. Kebla tho lukas asa kundai. Kamu ong lihat so dengar. Nabau Yohanes si Alban Baptis ya hi dak dan di belah mati Yohanes nak berbaptis dak Hendai Yesus lo Alban Baptis ya hi dak sembekoi sekedak si do mata sekedak si man sebaptis si do sembekoi cabon lai utip Yesus kan poi ke por bagi sayo ada kata nesgi te ada bulan ipat Yesus na jingtap kai baja ulah percaya ke bahasa po sungi ka do. Dan sahaja si ulah kiu nak swipe cepetan, but usah payu mesin berkhoi harga si, tamu kebasifo nado to si bumi abakhen. Jadi ibu yang ni kalong kini klik up dia gajin perslek ke bom mesin berkhoi. But kelai syong tu sispa apa mun, lato ane eksen jublai. Tiada kela ya poi, dekat kepat lai kalau bosol no banikong. Dia anda jala ya poi hapo kele kiu se kamera ka bahanen haga bagale syong u Petrus baru Yohanes baru Jacob baru Andrew u Philip baru Thomas u Bartholomew baru Matthews u Jacob u Kon u Alphaeus baru Simon u Bethlehem baru Judah para u Jacob dekat kasau sabha kini baru kele ini dagawai ke jimut haga jing duai lem bagi kentai baga meri ke kemeu Jisu lem bagi para jode hari ke skite bo betos la yang deng kisundra roong te ke lang ki brio galong jen chispa arfo mot kiran hada kamera ke bahanen but kini dan siposki dan ta hang tu lado bila ibu Jisu la keu chapleng kali angel kuan xiao yu baula ong kini no si Jerusalem bagian up ya tak bol mesem khoi kila kiu ne kamera di donang ni ke up untuk hus ni chispa arpaun
Itu ki ketang la pulih mene. Itu ki sedran Jisu ringkat kami Jisu ka Mary. Lawan lamai kentai baga Mary ka kami Jisu. Dia preng mesin bekoi obday tanggi apostle. Kita kirang ba ang tu kiru bat kilong kemiru bakentu. Ja ka Mary kebelang ka kami jong Jisu. Te nang ta kai ke bang isu ni kini dekat ke ba kasab ong kini baru kele yai de dawe ke jingbot ha jing tuai dawe ke jingbot kele de rang kata ka unity of the spirit jing te langga way ha ka men sim jengki mar bagi terang yo men sim bekoi fiu David abu to ka Psalms of ar khat ben kong ba ong kom bau karang utrang kyo ka men sim yang terang yeme na ngingim terang gen yang ka bor baslek besem ko ginum yo ngim la ma chule padwa yung breu jong blai ga breu jong blai ek sekri trai bang dua yang ngang pleng yung mesem ko da manga mapi mangingim terang ngim slang yung mesem ko ngim la ban yo ini ke baslek jong trai ngim la ban yo ini ka bor jong trai ngim la ban yo ini ke ikhtiar jong trai Kau tahu apa ni? Yo, yang bersele, kita bersele mukut, kemudian ini kita khot implementan dan kam ya katakan raga kita ni smet, jaru bat terang bersele ang Jisu. Ini ban terang, ini ban seleng, boleh bersele. Am nega brom kaya jong iki priu. Ban, ngin yo ini kebor bersele mukut, nang ta ngisale kadik katai komunikasi katai terter. Bagi beriu porokin, ikin pet yang kin i bangalong beriu ka beriu berpesle kami kata lo kamu bakla. Oh Jisu, pun IP, kini pesle kejauh mesin mekoi depilayo ka purpose kajing sebu kalong bapet long ka kisaki kejauh Jisu. Lalu kamu hikang pasal kelenang kebanding kong dekat kebapran. Jisu kan sayang tu. Hindai penjat jangan kabur, yang ikhtiar. Anda lawan umen sembe ko japi. Apa long kino flying ha Jerusalem, barha Judea baro, barha Samaria, bahado bukan ke partai. Tapi jangan kabur sembe ko, belong ki saki kino fly. Kena ten saki lele kino fly, hak ten krik kamut. Wat hadu kajing ya bro. Katau yang ten Marta kadi khtien ka ba Ibreu kilong ki Marta ki ba ideal yelade ban yap nam tau trai te jing yap ka ban kong du kong ki sekri ju tra sle do mesem hot kadi ka jing yap no ya ka do ya ka hanga manga ya ka jing yap ka lade balai batang Jisu on pau ling ba ka jing raga jungi ling ba ka jing sekri jungi ling ba ka sakhi jungi te tau Jisu ban pau Pegartang keberan bor berkhabor juga. Kata Allah ketiga kebanikong nektin witness nektin kebakan juga martyrdom. Kenikong martyrdom kajing long marta lebat long kajing yaplo kalade hanga kamanga nganga la lek hangta ngala duai komta lek komta. Nek wan long kamangir Hindai ban ai ke buram melade. Nek buram mitrai. But dah kalau orang ni pen pau ke jing lek ke jong blay borok ke sekali jungi ke long nam tang borok jong blay. Dia ban dia mai su breu, dia ban pen pau breu. Do breu lama pen agat jing pla ba pen dia tu kabiang mar ha ka polu Jisu, adon ki breu ki bawan jong Jisu, ki ba iri kamba o Jisu ngi wat ya tu, ya no inoru, jar. Mar breu tiap dak ke dia tu lam do ke jing ki. Degong ki ben dapat bo Jisu ong kele ya tu. Kum tu breu like ni di bor ka jing do mama setan baro gua berbun o Jisu kelet bat yatu yang ibu try la le yame te do ki kes ki ba la ki jong te ke ibu kwa nang ini da ka do ben pau ke bo Jisu le ba chakri jong pi ai yo blai ai kan lom ta brom jong Jisu ai kan lom ta ka buram yung try Jisu bo Jisu nyo ka buram omne mapi omne maga omne mi iben pau ko no hai ki dur hai ki video ha ki gino ki thoru ka long om da jongi hi nam da grigen tip yo Jisu ta ka long ka khtin bagi sakhi yu try nyo dia ngabor apa ron mese me ko ini ilong ki no fra
Kinong pla no ki kinong pla ha Jerusalem ha Judea ba Samaria. Ti don kame nga bor masem ko. Hari si bang im. Don kam palan banyo ipasle masem ko si bang im. Marbare. Na thok kitab Daniel kunong khatwe hat life a ubenda ke baharum. Kitab Daniel kunong khatwe hat life a bagi brio ke itu ya utrai. The people that do know their God shall be strong. Kunong bakhlan. Shall be strong and shall do exploit. Dama kena ikang bakau kem motor kem fasio ken le. They kalau haka bor yung masem ko. Kalau kaji chakri is ki jongki. Balai badon wala ai ikhtiar gele kom ta rasan chap gele ta de ka bor masem ko. De hani ga bor ko ki para bangai pi thang bislang ga bor masem ko. De pi thang bislang ga bor masem ko kalau ga jongfi. De ka kwa pangan duai fi ne ga bor pi thang bislang ga bor masem ko. Bu ikhtiar jongfi. Na kalau fi bu halade he ikhtiar jongfi. Ne fi bu sedang mu jongfi. Duai bat bu ne duai shawan den pagantang sya de utrai. Atrai Jisu nga wade khamat jome me shem kado kajing duna kajing ka jonga maaf nga igi pop ki jonga kering kanya ngi prat jonga sat nga rasang me Jisu but try Jisu dang ya ema po tanu ka mesem jonga nga priang nga ngai hame bamalong long ponem unong suspa po try jonga nga trango try yani kajing pusle mesem ko nga sliango try pusle mesem ko benda pedko pesle ngada naga bor kita masem ko bangla bansa ki yang me ki wipat halu bentam la khade wan sakri gan sakhi me Jisu ga pregan te pa me Jisu melong no penem no suspa no percha u is em u try na de wai te me Jisu Christ amen ina por ba ban doai la jongli am ko me ki jonga kaya ban bat ko mabal fi khti firu ko ni ini khti ko bang abu ni ban bat ko mabal yang firu fi wala ha laptop jo fi ini ha computer jo fi ek tablet jo fi bo khti fi halor me ti ja try Jisu bakodor laduai ya une upara laduai ya diga para ngaduai ni ki para ki bathang baslang bo man sem ko jame tra Jisu ai basle jame kan wan kan rat ba kodo hotam mam no dot gi rikangi pat ki pop ki bagla gi embara par mam no kita sat me rasam jame Jisu bentang rasam Jisu pendap atrai basle gi bo man sem ko haga jim do ki na reklamat laban sakri ban sakimi ibor borok date la komiki la pen pat pen jatla par tadi basla masam ko hana ga por khlamari ga bla tho kitab Isya si pho kala nok arjo de khat bai basla me kan pen jatla iki bor ki kut kalan ko yemi ki barafal patra I can mat basla masam ko yomi ai ka ba do dikira trang ras lagum karang iko kidu ka trang ras lang yani ko em jomi ko tra Jisu ken mano mentai musle jo masem ko jong Jisu priang e basle masem ko na por priang e basle masem ko na por priang e basle masem ko na por and why ha dong try Jisu pen yo mat pen yo jing basle priang ka bog e tel masem ko e pe hari khalamat nang sa ka dong try Jisu o rabaka chande rabahala la ik si Pentecost Kiam ka apostle kanang baar dekat ni kau nak basau la tho bala pandap ki baro do men sem ko bagles dang ban kren ko bagi thele ka ko men sem ai bor ki ban kren habigla yo yang di basla masem ko asi Pentecost kinis baar pangut la pandap ki men sem ko bagles dang ban kren bagi kenten ki thele ka ko men sem ai bor ki bagi kren mau jurut dap ong Gusto Marcos kalau khatril dekat pasarum yang kita ka lenong bagi bangai om dangken be eksoy om dang bukti ba panganyokya regen grand ro ni tele ke batamai ken grand ni ke din tele how men semakul ba utrai un pendak pido masa boy na por but dang ban grand hu ba ke tele ken try Jesus oh rabaka shande
Rasa kaya ya. Priang masa makut hang tong rai Jesu. Tu blend ke kui fi na por kasi kando pat hang nga channel hang tong rai Jesu Christ. Amen but amen. Ya Rabbi try. Amen but amen.